تەماشەوانی خانی تیڤی دەماوە خۆش بێ هێوی دیکەم ڕەوشاوە باش بێ divê hefteyê de bi hinek mijaran em ê bi hev re li gel hev binirxînin rexne bikin û şirove bikin wekî her carê divê fincana qehweya hezir be û em dest pê bikin. Berî demekê Dadgeha Dewleta Tirk biryara xwe derbarê dawaya Kobanê derxist divê biryarê de birê Selahattin Demirtaş bi 42 sala hukm kir û Fîgan Yüksekdag bi 30 sal Ahmed Türk bi 10 sala her wiha dawî li vê dawaya hanê hat. Hin yani aliyewî siyasî biryar siyasî yani biryar ne hiqûqî ye û biryar cihê şermezarkirinê ye û ev biryar dide diyarkirin ku Dewleta Tirk tengav bûye û Dewleta Tirk di aliyê eskerî di derbeya dixwaze qezenca di aliyê hiqûqî diwergire ev hemû çîrok û çîrvanokên ku PKK di medya xwe dibêje rast in. Em dikarin hîna bêtir lê zêde bikin xem nakin. Dewleta Tirk tiştekî wilo ye. Ev yani hin rastî hene. Yani Dewleta Tirk ne dewletekî demokratîk ne a edaletê ne a hiqûqe bi giştî erê hikûmeta AKP û MHP jî di nav de ev rast. Ev tekez rast yani nîqaşê nabe. Lê ev biryara hanê ne di cih de ye ji ber ku ev biryar eger edalet û hiqûq û qanûn bi rastî pêk bê divê hemû parlamenterên HDP werin darizandin ji ber ku hemû têkiliya wan bi PKK re heye. HDP bi xwe ev partî yani koalîsyona MİT û APO ye. Koalîsyona MİT û PKK'yê bi daxwaza APO bi pêşniyazên APO tê bîra we yani di gelek qûnaxên berî 2010 jî APO pir rexne li BDP û DDP dikir digot hûn bersivê nadin gerek Partiya Sîwanê were amadekirin ev Partiya Sîwanê ye. Ev biryara ku yani ev tuhme ev gumanên ku li ser Selahattin Demirtaş tê gotin têkiliya bi PKK eger edalet û hiqûq li Dewleta Tirk hebe divê hemû endamên HDP ji ber ku yani piraniya endamên em nebên hemû piraniya endamên HDP têkiliya wan bi rêxistinê re heye û dizî û eşker e û dewlet vê mesela hanê dizane. Dewleta Tirk evê çîroka têkiliya HDP bi PKK re baş dizane. Yani PKK di medya xwe de pir dema ku HDP diparêze dide diyarkirin ku ev a min e yani ev partiya min e. Ev rêxistina min e ez vê diparêzim. Cî gelek cara jî berpirsên HDP belkî kêm lê PKK pir zêde didin diyarkirin ku HDP berhemekî ji berhemê PKK ye. Îja çima tenê Selahattin Demirtaş bi vî hukmê hanê lê hat birîn heqwasa sal Selahattin Demirtaş ji 2016 de di zindanê de ye. Ji Oktobera 2016 wê qunaxa hanê de hat girtin û heta niha yani ev dema ku di zindanê de wê jêr were hesibandin. Ji vê dawaya Kobanê wê jêr hesab bikin. Ka wê çoqîsewî kengî derkeve Selahattin Demirtaş wê piştî çend sala wê derkeve heqwasa sal wê di zindanê dimîne wê nemîne
لقوري نريني من ناوي حق وصل صال زنداني دنمين يعني صلاح الدين دمرتاش ويدركب وبشيوية كيجي الشيويان و ليبورين آتا كسيج سرو كومار ليبورين كي جشتي لسرقرتين زندانة ودناور صلاح الدين دمرتاشي دركب زنداني ليتشتي بالكيش خواست پکیکش بو وان صلاح الدین دمرتاش کو حوالی وانه اوش بو وان هات گرتن اف راکسیونا لهمبری دولتا ترک و پیشاندان و آزادی و آزادی صلاح الدین دمرتاش آزادی گلی کرد و جیان به صلاح الدین دمرتاش نابه و نکارن صلاح الدین دمرتاش بگرن و اف چیروکی کل سر آپود بیجن لسر صلاح الدين دمرتاش نابش لسر همو اندامين PKK نابيجن لمديا PKK بنرن كمديا PKK جي صالا جي مها جي وجمر مقالة يكي لسر كاظم برپرسي PKK بايا بلند بريكم بحصاوي كربو كو PKK جناوي كشتبو ونهال جمع بوي لإمراري اگر راست به حاملي يلدرم كسك بحصاوي ناكه كسك نابجي كامل سياتيفة كي جبو حاملي يلدرم هم چه بكن يجبو قرتين PKK چه بكن يجبو صلاح الدين دمرتاش چه بكن وبچند ناوا دنياي دي امزيا برهفكن تفليك و شانسي صلاح الدين دمرتاش جبو سربس برداني بيترش شانسي آبو جبركو صلاح الدين دمرتاش يكي سيفيل يكي باريز يعني نبي كاري شربانتيه نكريه و نتنيولوجي دناوا رايا قشي وكي كسكي سيفيل وكي باريزر تين ناس كرن شانسي سربس برداناوي بيتر جاء آبو لي PKK مديا خوا ولو تفقرا خوا سفربر ناكش بو يكي وك صلاح الدين دمرتاش صلاح الدين دمرتاش كي PKK بو سفربر بده مديا خوا وتيكليه خوا وكنكو تنكو اف قرب قافي PKK كل اوروبا هاني يعني چه يعني چه جرينجيا صلاح الدين دمرتاش هي يعني حاملي يلدرم يعني كسين وكيدن كو PKK خوش بو سفربر بكنا سروق خابو هي دبي الدنيا حمو سفر ببش بو سروق خابو وناقش تشتكي وناي بردانجي ما بس تامش في مسألة هاني كو بريارة دولتا ترك درخستي لسر وكي مقوتي لسر حمو كسابيكتي دولتا ترك جيني كار يعني بدح حزارة بست حزارة اندامين هذا في هنا حموتي خهندري زندانا يعني نابي يعني سكاندالا كي مز كومكوجيه كي مزنا نكارولو بكل دولة تحترك جار جارج بو مسائل سياسي وحتى بيل عدالة خو ودستور خو قانون خو بكل كار قانون اللاسي كي دستي اردوغان دا يلو غوري خو فره بك تانگ بك چپ راست لگوری برجواندین AKP و MHP و دولت تر ببیرنگی هانی در حق بیر بنی هانی ابریار گرتن و حمو کس گریه خو کرن ولو خو خستن و شینو گریدان و ای آپوچی و ای نه آپوچی و سوشیل میدیا به فوتوی صلاح الدین دمرتاش خملی چه وانجام وشكر يعني درباري في مجارهاني وهول وبر فشاركي زغتكي تشتكي لسر دولة تركرنا وجابوا مسألة ولات كي ولو قريه خبينة ولات باريس كي قريه خنين ديما كي القل دولة ترك رادوستو درو مروي يعني أول باريزيا أرزان كو قلق جارا مرو لسر سوشيال ميديا جبينه همو کس اون حسکری صلاح الدين دمرتاش چند روزن و هات ندی صلاح الدين دمرتاش و مری و ونداب و هات
هاج بیر کرن يعني کس نما بحثاوی دیک اف مجار يعني دما اف هستي كردواري لجمهن كرد ما ولو اي آپوچی اي نه آپوچی اي خاپوچی اي نه خاپوچی و هر دو جي هاتن هر دو آلی جي بصلاح الدين دمرتاش هاتن خاپاند چما جبركو 10,050 پارێزەر حقوقناس تەمبوروان هنەرمەند صلاح الدین دەمرتاش دەما دەردەکەت تنگ لەسەر ئەکران ئەسترانا دەگوت پۆرێ غەزاڵا مزۆرە و پۆرێ دەلاڵا مزۆرە و هنەرمەندێ سیاسەتمەدار و سیاسەتمەدارێ هنەرمەند و ئەو چیرۆکێک و سەر صلاح الدین دەمرتاش هەموو هاتن گوتن خەڵک ji bîr kirin ku dema صلاح الدین دەمرتاش سەرۆکێ شاغê کۆمەلەya mafê mirovan li Amedê سەرۆکê wê bû îhade wê çaxê صلاح الدین دەمرتاش سەرۆکê wê bû سیاسەتمەدار welatparêz welatperwer Kurdhez Hikmet Fîdan di hezîrana 10,050 de li Amedê bi teroreke hovane PKK wî kuşt xelk vê îhade û صلاح الدین دەمرتاش devê xweşî venekir bêdengman li hemberî vê terora ku PKK ro nîro li pêş çavê xelkê li Amedê ev terora hanê pêk anî me berê behsa Hikmet Fîdan kirî kî bû çi bû çawa ji ber çi PKK wî tasfiye kir wî kuşt lê qebhet û sosreta û skandala axlaqî û qanûnî ku yekî wek صلاح الدین دەمرتاش wê çaxê serokê şaxê îhadê komeleya mafê mirova li hemberî vê cinayeta hanê li hemberî vê terora hanê çavê xwe û devê xwe û guhê xwe bigire û cilikê bi ser serê xwe de bikişîne û bêje min nedît hayê min ji tişkî tune kî bû çi bû ez nizanim kesek pirsa tiştekî ji min neke a wê çaxê hemû parêzerên hemû avukatên apoçî di wê rewşa hanê de bûn cilka şan û şerefê wilo bi ser xwe dikişandin û xwe xistin xewê û xwe mirandin û hayê wan ji tiştekî tuneyê parêzerekî din jî hebû serokê şaredariya Amedê a mezin Osman Baydemir ê ku dibêje a Kurdistan ahvayê a Kurdistan di vir de yî Kurdistan di dilê me de yî Kurdistan di gurçika me de yî Kurdistan di kezeba me de yî û di pişika me de yî û Kurdistan nizam li kîder me de yî wê çaxê ew jî serokê şaredariya Amedê parêzer Osman Baydemir bêdeng ma li hemberî terora PKK ku li Amedê jiyana Hikmet Fîdan bidawî anî ev her du parêzer parêzerên apo bûn behsa edaletê û behsa hiqûqê dikin û behsa mafê Kurda dikin her du jî li pêş çavê wan ev teror pêk hat û nedwêrî ji PKK re bêjin yek gotin û heqê wan tune bû PKK wan fîşeka ku pê Hikmet Fîdan kuşt wê Osman Baydemir û صلاح الدین Demirtaş jî pê bihatana kuştin çima bêdeng bûn hinek kes dibêjin erê yanî dewleta Tirk pir wan tê xi zindanê lê PKK zindan li cem wan tune ye zindanê PKK heye lê Tirkiye zindan tune ye zindanên PKK di hundirê Tirkiye de tune ye PKK wan bişîne deverekî din çûna bêveger çûna dawî a bêveger wan tasfiye bik lewma her du
جلکا شان و شرف و حقوق و اخلاق بسرسری خود کشاندن و خو کرن کو ندیتن ما دیروک ج عثمان بای دمر و ج صلاح الدین دمرتاش و يعني شان و شرفا مزن ویش بیر بکه کو چاوی خوش کجرا گرتن و چاوا ای کشتی ای ولاد پاریز ای کرد پرور حکمت فیدان لعرضه هشت او میناکک جمیناکن روشنبیر و حقوق ناس و سیاست مدار و پارلمانترین ای کو پککه و پیش اکراناش ور وانده ده پیش کشکرین وکی ولاد پاریز مزن وکی کرد پرور مزن اف دیروک ایرو بحساب مثلا هاني اجوار دکم و هر تم هر بب بیر آنینا کشتنا حکمت فیدان ده 6 حزیران 2005 هر سال وگرا وی بویرا هاني دوباره ببه و خلق ناس بکن که کسی ندیرک دوی جنایتی ده بشدار بون یک جه سروک شاغی آمد آئی هاده انسان حقلر درنکه که انسان که حقلر که درنک و اید دواجی سروک شارداری مزنا آمده اف هر دو کسی هان به شیوه ندیرکت به بیدنگی خو اوجی شریک کشتنا و ترور کردنا رحمتی حکمت پیدانن مامۆستای هێژا سەرفەرمانداری قەڕاسە و گەورە و گوبگوبە برێز مراد کەرەیلەن داخوایانیەکی نودایی خەمناکە ئەو بەرە داخوایانییا بدە ئەمەژی لێڤەگەرن چێت بێژە دبێژە یعنی دەربارەی چیرۆکە داوای کوبانیه آکو مباري بحث كري برياراوي در حق صلاح الدين دمرتاش اشكره بو كرايلاند بيجي بلانين وان يه تيكلداري دوزا كوباني تيكچو باش كلاكس باس جبير نكن بلان تيكچو و پشتی چند روزه دن ای بیجه نا پلان بردوامه چیروکا پکیکی یه هر تیم دی بیجه کمپلو تک چو کمپلو بردوامه پلان تک چو پلان بردوامه تنزانه گلو پلان تک چویه یا پلان بردوامه برس کارا ایلان دیسا درکت و بحثابان چیروکین روزه بیده که یعنی تشتی کدو بیجه ده روژا مده پرسگریکا هری اساس و گرینگ ترکیه و کردستان سیستما امرالیه یو از يعني انا پرسگریکا هری گرینگ و اساس خلق مهاباده یا خلق سلیمانیه یا حوليره یا قامشلو یا عفرینه سیستما امرالیه انا چه علاقه خلقين سريكانية وعافرينة وقري سبيد بن داقر كريا دولتا ترك ده بسيستما إمرالية بكي دفكرن بدفكر يعني اف خلقين كبونو قربانيا سيستما بكيكي كو داقر كريا دولتا ترك بسروان دا آني اف خلقي هاني بسيستما إمرالي مجولن دولتا ترك
ت دردي ويتنا بارتي وريخصني تركات دردي وانتنا سيستما امرالي روجا وان سيستما امرالي دباش از نویسکار و روشنبیرین آپوچی ودخوینم کوپچه کیولو ل مدیا ترکا بنرن یعنی انکیتا کی چه بکن حیا چه درجه گلی ترک جواکا ترک سیاسی روشنبیری نورمال به سیستما امرالی مجول دبن جبو کم ناس بکن افدا خویانیا قرائلا حیا چه درجه راسته دروجا مدى برزگریکا هری اساس و گرینگ ترکیه و کردستان سیستما امرالیه قالوا حياة شو درجة اف قوتن اف داخوياني لسر آستا تركيا سر آستا كردستاني راسته لقوري أززانم تا علاقيا برزگريكين أساسي اي كردستاني و اي تركيا بالسيستما امرالي تنا كسك هايج نج امرالي هي و نج سيستما امرالي هي خود يه سيستم امرالي دروش 48 ساعتا نكتي جريفا برشيبونه جبو اف سيستما كو قرائلان بحثاوي ديك بروتست بك اوجلان و 20 روش كي روجا اوجلان دروش سي روج خدوري خوش خوارنه قد كري كتي روجيه و دبيجي از في سيستما هاني شرمزار كم تشتكي ولو و 20 تنه 24 سال 25 سال آپو لإمرالی آپو دما کو هات گرتن تبیراوه بدنگیوی اینا ده فروکه ده بو ده طیاره ده بو ده اوچاقه ده بو گوت ته اشکنجل من هاتی کرن ته حقارت لمن هاتی کرن اینا دنگیوی يعني قيد كريو بلاف كري هركس كار لي بقره ويشاغي ما شو قوت ويشاغي ما قوت نا درمانا دانوي درماني بهشكرني مالا مني بري هشي ابو كاني بو دهركي لما لمبو دولة ترك درمان دانوي بهش خصنا نلسر هشي خوي لو ما دبيجي ديام تركي وتخواصم خدمتها دولة ترك بكم وكسك işkenceyle mene kiriyor و از درفت هبن از کارم خدمتی بکم آخافتنی وی لسر دماوی گرتن دما چاوی خو فکر و عسکری ترک لدورا خودید وان آخافتنی هانی وکی بلبلا آخری ما قلت خمناك امجي ويشاغي ابوچي ما باور كر سروكي ما نووي سر شيخوا چويه دجمن درمان دايوان بشر ابوچي گوتن حوال تاکتیکه سروکاتی سروکاتی فهم نکی سروکاتی تاکتیکا بکارتینه تاکتیکا پیشتی و 6 ماه 7 ماه در باسون لپیشیا محکمه آپو به زمانکی زلال پاقش و به ترکی کی ولو تق جيتي قلت تشكنجل من هاتي كرن تحقارت من هاتي كرن بالسربستي بدرمان ليبورين اخو جداي كان عسكرين تركا خست وناوي وان كر شهيد وتشتي كود حبسي محكمة دقوتي عيني او تشيروكين كود فروكيت قوتي اتخوازم خدمتا دولة ترك بكم واز خبط يعني خدمتكاري دولة تركم درفت وانتني فرصتي بدل ما از حاضرم خدمتكم وجبوا اشتي وجبوا ديمقراطية وافشيروكين كو وابودي ابوش ويش عقد 6 ماه تيزانين ده قانون الدنيا ده قناغا اشكنجه لقرتيان تيكرنا قناغين دسبيكنا قناغين شبوكو اعتراف جوان بكشينن إفادة لخوا مكرهاتن يبن دو قناغان دسبيك إده كي جان قرتي لكي دريبه قنا أو مهن دسبيكي روجن دسبيكي روجن إشكنجة وظلمية بشتري دبن مسألة دبن نورمال خلاص دولة تشتي كوجيت لازمة إفادة دي لازمة دكو دوسيا دشين محكمة و محكومة هانه دش زندانه
حكم خودستين وتش دفرعكو أولي أبو جقناغا جكيليكا كوكت فروكي وآخري جاوي خو فكر قلت تكس حقارة المناكري تكس إشكنجة المناكري والبيش محكمة بيشتي 6-7 مها بيشتي بيش بري دي سا دوباره كر تكس إشكنجة المناكري تكس حقارة المناكري كي سروكي نووي باشه افچه درو مرویکو اشکنجا و برخودانا سروکاتیه و اشکنجا و ظلم و زورا به همپاک و سروکاتیه دکشینه بس در آب کن بس برس قرائیلا جاد دروجا میا ایرو ده پرسگریکا هری اساس و گرینگ ترکیه و کردستانی سیستما امرالیه یعنی تجرید و سیستما قرکرنه یا لسر کردستانه تشتكي له تنية قال كرد وما شاء الله جيانا خو بردوام ذك وإمرالي نكن قركرنا قال كرد تعلقا يعني كي أنا جا قرأ إلانيا براي قرأ إلانيا بابي قرأ إلانيا أخفتنا هاني قهدار بك أي بيشفا أصل مالي ما أزنا أتم قركرن أفتش دروا ما مستمرات قرأ إلان سیستما امرالیه سیستما شر چه حاله چه مانه دما آپود امرالی دبون کتبو نوا دیالوگا آشتیه ده 1009 ده ها و 11 و پشت ده 1013 ما قیوه چاقه مانه ود بحثا سرجا آشتیه و پیواجوی آشتیه دیگر افچه دره وحانه سیستما امرالیه سیستما شر ایرو تیزانی لترکیه و باکوری کردستان گل دناوا خزانیه ده دجی گل دناوا خزانیه ده دجی از چون باکوری کردستان پار بری ویجی از چون براستی دما کو بویریم پککی کیم بو بچکی ملت راحت ببو روشا آبوری خلکی راحت ببو و روشا آبوری ترکیه بخوا ارینه هاشون ده ودگره بس گهشت بو قناغ کی گله کی باش گله کسن کو حوالین پککین فیدش دولت دیدن پرا و معاش خوش دولت ترکستان يعني بعامر مزن قلق يعني حموكس باستثناء حتى هذا باكو بارتيا بككي فينانسا كرنا خو ج بودجتا دولتا تركستان چیزی دبیجه دناوا خزانیه ده دجین دناوا برچیتی و هجاریه که گرانده یه گل دناوا هجاریه که گرانده یه یعنی باشه ev apoçiye gul bakurê Kurdistanê gerek derkevin dina ji qerasê serwera û seroka û serfermandara bêjin bin hêdî yani newlojî yani te çirand biçekî wilo ji bo dirûtinê derfet bihêl yekcerî neçirîn yani yekcerî nedina yani erê te da navê halçokê te da avê halçokê halnavê lê newlojî nevê ecebahanê mamoste yani ev çîroka ku birêz qere îlan ku yani dikare rexnel dewleta Tirk bike dikare sîstema dewleta bes bi mantiq û bi aqil û bi tiştên ku me jî were ew kirine wê ji mir biçe xizaniya Tirkiye yan jî krîzên aboriyên li Tirkiye wê her bibîne bi sîstema imralî û qirkirinê û lewma sîstema qirkirin û îşkenceyê û tecrîdê li imralî sedemê xizaniya gelên Tirkiyeyê û Kurdistanê ye ji xwe binerin tirlik daslik hallik ya avana qî yani birêz qeleîlan ji bo divan cewherê hanê bêje ev tu çi dixwe li wê li wan çiyayî yani wela tiştên çiyayî orgânîk in yani û baş in û xweş in yani baş e ev daxuyaniyê te li gorî ne li gorî tiştê ku tu dixwe yani
داخویانین کلواجی خوارومارو ببنگه كتراب هرش مرخزاني وكريزا آبوري وتشت لتركيا وبرسجريكن لتركيا هندكا كماي برسجريكن أمريكا لاتينيجي بالسيستم إمرالي جريد أفتش عجيب ياو أفتش حالي يعني أنا أفكسين كوان داخيانية هاني دخينا ما آبو داخيانية خارومارو وتوشو موشو دا وخلق جير تليلي ديكرن بجيسترو كابو ویدیکن پیغمبر ویدیکن خوده ناوی وی چی باوی چیزگی مورا جمیل بایک باوی چیزگی جی داخویانی ولو خارو مارو کلواشی دیده کشیر نابه جتشته کشیر نابه نه لیپرسین نه رخنه نه تشتك لو ما سيستما قركرن إشكنجة وتجريد يالي إمرالية سدما خزانية قلن تركيا وكردستانية جبر فيه كي يعني هنا بيفد تشها جبر فيه كي جبر فيه كي جي برسجريكا هري بنجهين تركيا وكردستاني جهاش انجامي جهاش سونجي جبر فيه كي ياو افتشمجيه از يعني از ناقص وقتی و بان داخیانی خارومار و کلواجی کلی بخوی به طعم به اساس و به بنگه از ناقصم دماغ بیر درباسکم ولا هم کارن يعني حمو بروجرام قرفو حنكي خب سربان داخياني هاني ده يعني بردوام بكرو بروجرام خو اشخور بقرفو تناز وحنكا بقديم ليه حياة فرشي بس زي وزيادة يجي مثلا ام بینن جارنا دبی قریزا شکر یانجی قریزا ساوار یانجی قریزا نان او تجار ولو دکن چ معنی جبو برجواندی خو جبو قزنجا زيدا انجي بيجن الفائده انجي الربح الاعظم اما جن وسات فكري جن تاني باحتياج مالباتي تفكري وبجفاك خد فكري اما وقتبر هم شي بو زلام هدي فني خوا بحيلي خوا ابوريا جني هدي دستوي درخست جبر فيرا كي جن مع بيرول بملي ابوريدا افشان دي صالابو ابوريا جني دستوي دركت يعني جنا خديا ابوري ما بي ابوري يعني ما دنا باتشار ديوارا دا ما تاني شعبي من الزلام جبر في كي طبيب سياش ورشها رجعة جهيجني خد قلق قادة قرت راستي قاضي عسكري دا قاضي سياسي دا قاضي دبلوماسي دا قاضي جفاكي دا ابوريجي قادك يعني بيوست وجنجي خوتي دا بقريش بر يعني سروكا تيجي بيجي ابوريجنا يعني ابوري وجن تجاره انت نكاري وادوري هدو بيخي ابوري بدستيجني هاتيا افاكرن دما از لأخافتنا في خانم آهان دما من گهدار کرد چند دقیقه من گهدار کرد دکره قریزا دل با ورمه قریز نزانم خلکی مین روژاوا خلکین قامش لو تربسپیه و دیرکی کنگی ولو تیپا که دکرن قه افجیش باندورا قادروین پقاقه كتي باكادكن قا جنا صالح مسلم جي نما دقو قانطونا قوباني يعني جي قانطونا كوباني او جي فقيري قلشمه اف تي باكاك بكن قا ام نابي بكن شي ام بكن باقا قلشمه ام بكن باقا قلشمه اف خانما هنجي گلستان مراد خویای باقا قلشمه پیر چه بیه و تابي
وقريز ونزانم چه يعني ايكو انها بافو بريفي خانما هاني اگر زوجي بميري وي اگر نزوجي ببافو براي وي لي گودار بكن وكني وان بي كني وان بي كو زلام بفن وفوت خو آبوریا جنیش دست جنه بگرتن و جن دما يعني 1000 سالين بري جن خودی آبوری بو و آبوریش خو آجنه بو و بسایا سروقاتیه و بسایا پککی و شورشا روجاوا شوربشیرا روجاوا بسایا وان تشتا جن دیسا واوی آبوریا جنه چه ببه يعني حياة كنجي جنورن خاپاندن لناوا پککی ده بوان چیروک میروک ایهانه بوان دره ایهانه بوان دجاتیا جنسي دجمناتيا جنسي آكو لهمبري ميري كرد لهمبري زلامي كرد لهمبري وحمو تشتي حمو بلين دنياي وديرو كتيخن ستوي زلام وزلام نظام تشكري اري زلام سوجي وي هي كيماني وي كيماني زلاما شاشتي زلاما آستنگ داينا لهمبري جنيج بو كجنم جن پیش نكبن ما في خونسي اف حمو راست اللي نبع جيبا ابو چيا نبع جيبا دكو دولاب وفن وفوت وحيلين ابو چيا كو جحرية بناوي آزادية جني جحرية برددن ناوا جواكي وتيكليا جنو مير كشخونا برس كو ابو مير يعني بري هركسي افيكو منشر ميرين كردكن بري وميركي كيفنا برسته وميركي لجناخ لكادروي ريخستني يعني بدست يقول كادري ريخستني كري وميركي خبرو دجونن بيس قوتي كي ابو افي دناوا بكي د باش دزانن نهال مقدار دكن دزانن كو تشتكي مش بيدي كا خونه قوتي ابو زمانه وی ولو قماري بو لهمبري كرد خبرات دن يعني كرد يعني كيم ازنابشن برا ملائكة به بس بتشافي ملائكة بوينه وخديو بيخمبرا لابو ننرن ابو جي چيرو قوتنا يعني قوتنا چیز بيشم اوروسپي çocuklar اوروسپي çocuk ev gotin ji devê apo derketiye bu Kurdî dibêjin kurê qeh bike ev ji devê apo derketî ji kadrê xwe gotiye û yek ji kadrê PKK û hevlîngî wî Sarih Aras dema ku ev gotin ji apo bihîst ewî jî li apo vegeran ewî jî ji apo re got tu ev e û telefonê di rûyê apo digirt û dev ji PKK berda ya apo yekî wilo bû mêrekî kevneperest bû mêrekî di yenî heta di têkiliyên bijinê re ku mere yani di dema têkiliyên cinsî mere piçekî wilo bi insanî nêzîkî dibe herin li jinê ku apo dest avêtî wan li wan guhdar bikin bêjin apo çi dikir û çi digot herin li wan guhdar saya serokatiyê û saya şoreşa rojava deja ev serkirdeya PKK Cemîl Bayek, Murat Karaîlan, Rıza Altun û kî dixwazin Duran Kalkan û ê ku ji nav PKK jî derketine ê ku ji dev ji PKK jî berdane hemû xwedî erşîvekî tarînê di têkiliya bijinê re ê di nav PKK û ê ku dev ji PKK jî berdan li guhdar dikin deber Ebûbekir Xelîl Ataş derkeve nava ez ne wilo bûm wilo bû hûn kî dixwazin yani ev ê ku di nav PKK dene niha û ev ê ku ji nava PKK derketine jî
Di çîroka jinê de rewşekî bibîrengî hebû, rewşekî tarî hebû, rewşekî ne baş. Ev derewê hanê ji bo çi? Xwar li derewekî din binerin. Kana binerin behsa çi dikin? Gelekî baş ev çalakiyên bi vî rengî li hemberî tund û tijiya jinê, çalakiyên li dijî destavêtinê, dijî tecawuzê, tiştên baş in. Komeleyên jina, komeleyên mafên jina, saziyên feminîst dibe yanî di wê çerçeveya hanê de kar û xebatê wan li vû tevgerê wan berdewam bike. Lê ev kar û xebat ne bigêje cem PKK û bisekine li hemberî dewleta Tirk, saziyên dewleta Tirk, li hemberî partiyên dewleta Tirk, li hemberî qurociya, li hemberî civaka kevneperest, li hemberî baş e ev komelên ku çalakî li Mêrdînê, komeleya şahmaran, yekîtiya star, yekîtiya star, yekîtiya nizanim çi, li a jina, weqfa jina serbilind a nizanim çi, a şahmaran, weqfa jina kesê kêsxatûnê bi şimka reqreqûnê bi şe'la gulavdûnê li Nisêbînê, weqfa nizanim jinên bi şerên gulgulî û çavên kîlkirî ya li Amedê wan çi saziyê hanê. Xem nake bere civak hemû bibin saziyên jina û ji bo parastina mafê jina. Baş e ev jinên ku mafê wan di nava PKK de hat bin pêkirin, kî xwedî li wan derkeve? Ev jinên ku çûn ji bo azadiyê, ji bo serxwebûn û azadiyê, ji bo mafê jinê tevlî nava PKK bûn, şer kirin, birîndar bûn, êşiyan. Berpirsên PKK ji apo bigir û êdin, ê ku dest avêtin namûza vê jina hanê, kî xwedî li wan derkeve? Kesên ku di nava PKK de hatin kuştin, ala tecawuz jî wê de, yanî destavêtina namûsê û tecawuzê ew jî kuştinê. Lê ê ku fiilî hatine tasfiye kirin, ev komeleyên jina qey bi çavê jina li wan nanirin. Qey nabêjin yanî ev jin ji mir diçin aboriya jinê, ya aboriya hey ya ana ez ê bibêje hoşeng nizanim çi dibêje. Lê hoşeng lê dijî azadiya jinê, newlo. Apo rakin û yek jinekî bînin bikin seroka PKK. Ev hevserokatî nelazim, bere hemû qanûn, bibe yasa, bibe biryar, ku çê nabibe serokê PKK bibe mêr. Bere jin be ez li gel wê. Hemû partiyên me yê siyasî bere bibe jin. Dema Pena Kurd, Kongreya Pena Kurd, ez li dijî çîroka hevserokatiyê bûm, got ez li gel serokatiya jinê me. Bere jin bibe serokê vê komeleya hanê û jin tê de hazir bûn. Hinek nivîskarên jin di hundirê wê saziyê de hazir bûn. û ez yanî dizanin min çi got. Ez li dijî çîrok û fezleke û derewên apoçiya hevserok û dawî biryara mêrayî. Yanî jin dibin alav, dibin dîkor. Ev çîroka PKK jî gundê jinê
يعني وجنين كردا ايدي چیروکا لیسبیان دناوا کردا ده بلا بف یک بددو بسسه ببین بحزارة بسايا شورشا روج آوا و شورشا حققه و قريز و تابي و آرتق و اف چیروک میروکی قسمان ترکی و کتیناوا دوی روجاوایا بسايا قادروين حققه لشمه بونه قريز اف چه يعني وانا تشتك نما و خرانه کرن تشتك نما و بيناليستن هنا را كرد بيليستن ايدي يعني جنين كرد درد كيفن دسترين تطبيقي قوريا وان قوريا ميراي ولو عرعر ولو زوري ددن خوا تطبيقي قوريا وان دكش دبي وان دركبه فيديو يقاصر وجعولو بالسرتي وهالانا وزوري ددن خوا هلا او ميري هاني محمود برازي زوري ددن خوا فلكلوري كرديش كولو بو او حسن كي عمري وخضر كي عمري بينن بيتشوا دسترين وشخور محمود برازي بينن بيتش زوري ددن خوا تطبيقي قورياوي قوناوي دي ندقركاوي دي هنجي ولو زوري ددن خوا وجاوي انا ولو موديل كي تشيكرنا ميناكا كي تشيكرنا جنين كرد دسترين تنزاني او افشيه وبايدي بي ولد نافا قلد بلا بيو ستايلكي نوجني هنرا كرد دنگي جني خرا كرنا جيانا جني خرا كرنا سازين جني خرا كرنا تش نمايو آبوشي بين نليستيه دور الرخنه بك تبيجي والله كيف نبرست لدجي آزادية جنيه اي خليل السري في آزادية غاني به كو جنو مير بكن دجمني حفدود اندري جواقا كرده مير بفن وفوتي خوا آبوريا جنيه جدستي جنيه ويخست قريزي اف چي اف تياتري كلو بيكنو كي مرش خورلي بنرو ومرا كني خبينو ومرا بيجي عفرم بكيكا يعني تشتي دولتا ترك دولتا صدام حسين دولتا حافظ دولتا خميني نتكاري بك ناوا جواكا كرد اف پرچبون و اف لسر آستا حزبيتي پرچبون لسر آستا جنسي پرچبون لسر حمو آستایان پکیکا چیکر اوان رژیمین داگر کرین کردستانی نتکاری دهندر جواکا کرد پیک بینن پکیکا بهیسانی براحتی پیک آنی ایزنگ و هیزا پکیکی بیدنگیا سیاست مدار و روشنبیره کردایی پکیکا ترورا خوا لیستیکین خوا پلانین خوا لسر گلی کرد هیزا خوش کی دستینه جوی بیدنگیا هانه دستینه لور ام گیشتن دماهیا وی خلقه حتی خلقه کی دن پروگرامه کی دن مجارد دن دناوا خیر و خوشیه ده بمینن